Reka twongere tubasuze bakunzi bacu mukurikirana Inkomoko TV n'abandi mwese mujya mwenteresa kuri Rwanda Burundi TV. Twizere ko meze neza. Nongeye gutumira Pascal mumeze mute? Tumeze neza, reka twizere ko n'abadukurikira bakomeje kugubwa neza, ariko turabibutsa gukomeza gushyigikiriza ishene mu by'umwihariko bareba ibiganiro byacu kuri Rwanda Burundi TV no ku Nkomoko TV, bakaduha n'ibitekerezo buriya birushaho kudufasha kumenya ibyo dukwiye kubaganiriraho, cyane cyane kubera ko geopolitique ndetse n'amateka ni bigari cyane, kubera ko ntabwo twabasha kuvuga byose, ariko iyo tugendeye ku bitekerezo byanyu biba byiza kurushaho. Pascal nagutumiye kugira ngo tuganize. Twabonye muri Amerika harimo harabaho kwiyamamaza, yego kandi birani ibihugu umuperezida uyoboye icyo gihugu n'ibintu akora babizagengaruka ku isi hose rwose. Muri Amerika, mbe na Amerika dore kuri Amerika urayibona gute muri politika mpuzamahanga muri ibi bihe, kugira ngo wenda tuze no kuganisha ku matora? Ubundi leta zunze ubumwe za Amerika bamwe mudukurikiye ntimubura kuyita umupolisi w'isi, kuko n'abandi barabiyita. Ni igihugu bivugwa ko gihora cyigisha isi demokarasi, ni igihugu gifite demokarasi mu by'ukuri, nubwo bayigisha ariko baranayifite, kubera ko nk'uko tuza kubireba amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 11 cyangwa Ugushyingo, mu mezi asanzwe y'ikinyarwanda, nta matora azaba ari kuba ku nshuro ya 60. Muri izo nshuro rero 59 zabanje muri leta zunze ubumwe za Amerika, amatora yagiye aba mu mucyo no mu bwisanzure, nubwo tuza kureba ko wenda hari igihe byigeze kuvamo ibisa n'imyigaragambyo bivuye ku byavuye mu matora ku muperezida umwe utarabyemeraga. Ku kibazo rero cyiza warumbajije ngo politike yabo imeze ite uyu munsi, leta zunze ubumwe za Amerika muri iki kinyejana cya 21 by'umwihariko muri iyi manda ya Perezida Joe Biden hagaragaye impinduka zitigeze zibaho. Impinduka za mbere ni ukuba leta zunze ubumwe za Amerika zararebereye intambara ikaba, igihugu kimwe kigatera ikindi. Iyo ntambara ikaba kandi bivugwa ko mu myaka yagiye ishira leta zunze ubumwe za Amerika ni igihugu kitajyaga kirebera ibyo bintu, ahubwo cyagaragazaga uruhande kibogamiyeho, ndetse kikaba cyakwishora no muri iyo ntambara kikaba cyayirangiza. Turaza kureba ingero, ariko kuri iki gihe Uburusiya bwateye Ukraine, igihugu kirarebera, cyakora gitanga intwaro, gishishikariza n'ibindi bihugu gufasha Ukraine, ariko nta kintu byamaze, kubera ko uyu munsi intambara igiye kuzuza imyaka 3 itangiye. Aho rero ni hamwe. Ikindi nuko Perezida Joe Biden ni umuperezida mu by'ukuri utavugwaho rumwe n'abanyamerika ko kuba yatsindira indi manda. Ibi nabyo bije uyu munsi, ntabwo gushidikanya ku mukandida uri ku butegetsi byari byarigeze bibaho, bije iki gihe kubera ko uyu mukambwe w'imyaka 82 bivugwa ko ubushobozi bwe bwo kuyobora igihugu, ibitekerezo birahari, ariko imbaraga ntazo. Mu by'ukuri rero politike yabo yarahindutse muri iki gihe, nicyo nabivugaho. Ubundi tujya tubona hano muri Afrika amatora ajya kuba hakaba imivundo militaire, yego, ariko muri Amerika tubona ko nubwo baba bahanganye ariko nako ari ibintu biri scientifique, hazamo guhangana mu bitekerezo cyane. Ubundi kubera iki ubona biterwa n'iki muri Amerika kuba abantu babahangana mu byo scientifique, muri Afrika ho tugahangana mu masasu kwa? Icya mbere nuko nyine nkuko twatangiye tubivuga, Amerika ni demokarasi, ni igihugu rwose gifite demokarasi pe, kubera ko igiye kureba itegeko nshinga ryabo rimaze imyaka irenga 1000, nta muperezida n'umwe ujya unatekereza kunyuranya naryo cyangwa wumva afite ibitekerezo byo kurihindura. Impamvu rero baganira mu magambo bakagerageza kuneshanya hakoreshejwe ibitekerezo, ni uko baba bizi ko n'uwatsinda amatora azayobora imyaka itarenga 8, nakabye azayobora 8, manda 2 akavaho hakajyaho undi, wenda akazagaruka mu mateka. Hari byabayeho rimwe aho perezida yayoboye imyaka 4 atsindwa manda, nyuma aragaruka. Uyu munsi Donald Trump abikoze, yabaye wa kabiri ku witwa Grover Cleveland. Ni umuperezida rero wayoboye igihugu muri manda zitandukanye, hagati haciye mu ndi. Impamvu muri Afrika twebwe hakoresha intwaro, icya mbere gishobora kuba kibitera mu mboni zanjye, ni uko umuperezida ushaka gufata ubutegetsi ntabwo aba yizeye ko nyine kubufata mu mahoro bishoboka. Icyo ni icya mbere.
icya kabiri kuva ku butegetsi mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika, si byose ko muri Afurika hari ibihugu birimo demokarasi imeze neza cyane, ariko hari ibindi bihugu muri Afurika uba usanga perezida adateganya kuva ku butegetsi, ahubwo uko igihe cye kigeze cyo kubuvaho ubona ahindura itegeko nshinga. Twagiye tubibona cyane muri Afurika y'Uburengerazuba, aho abaperezida bakunda gukurwaho n'igisirikare. Turaza kubireba hano kudeta zagiye ziba mu gihe n'ubundi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umupolisi w'isi, ariko aho bitandukanira abanyamerika baganira bakaneshanya mu bitekerezo, kubera ko n'abantu bemera ko itegeko nshinga uko ryanditse rigomba gukurikizwa uko nguko. Reka twinjire muri icyo gika cy'amatora, wenda turaza kukivamo turebe n'ibindi. Amateka y'amatora muri Amerika umuntu yamenyaho iki? Icyo twayavugaho, amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiye kuba ku nshuro 60 ngo twabivugaga. Perezida uriho uyu munsi Joseph Biden ni umuperezida wa 46 uyoboye kino gihugu. Bivuze ngo nubwo abaperezida n'inshuro batoye bitangana, bisobanuye ko amatora yashoboraga kuba nyine amatora buri imyaka 4, nubwo umuntu ashobora kuyobora imyaka 8. Niyo mpamvu bimeze gutyo. Ikindi twavuga kuri ayo matora nuko abaperezida nibura 5 nibo baperezida bimaze kugaragara ko bashaje, bayoboye iki gihugu bashaje mu mateka, n'ubundi barangajwe imbere na Joe Biden, bitanamuha amahirwe kuri iyi manda ye ya kabiri nk'uko tuza kubireba. Icyo ni ikindi kiri mu mitwe y'abanyamerika cyane. Ikindi twavuga mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko amatora abagomba kuba mu mpera z'umwaka. Ni ibintu banditse baranabisetinga, ndetse n'irahira rya perezida biteganyije ko riba rigomba kuba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Ni umunsi bo bavuga ko ari umunsi bahisemo kubera ko ni umunsi ujyanye bijyanye no kwerekana ibiba byaravuye mu musaruro w'igihugu muri rusange. Umuganura se? Ntabwo ari umuganura neza, ariko ni umunsi ngo wo kwishimira ibyagezweho, niko nabivuga. Ariko mu Rwanda ho umuganura ho twebwe akenshi no gusogongera ku musaruro, ariko ushingiye kuri bya bintu byacu gakondo bimwe twihingira mu Rwanda. Muri Amerika rero kandi uwo munsi w'itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere iyo uhuye no ku cyumweru, bitewe no igihugu ari icy'abaporoso, perezida arahirira mu muhezo, hanyuma iyo ndahiro ikazasubirwamo ku karubanda imbere y'abaturage. Ariko ni ibintu bidakunda kuba. Amatora rero n'ubundi uyu mwaka ateganyijwe ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka. N'ubundi nyine urumva turacyafite amezi 8 imbere. Ayo mezi 8 rero harimo ibikorwa byo kwiyamamaza byanatangiye ku bakandida rero bahatanye muri aya matora. Ubundi iyo turebye kuri liste y'abaperezida bayoboye Amerika bageze muri 46. Yego. Ese iyi systeme y'ukuntu umuntu azakava ku butegetsi mu mahoro, ukuntu basetinga ibyo bintu ngo byo kurera ku itariki 20 kandi bikaguma bikabaho nta bantu babyica, ubwo byavuga ko buri muntu wese uri muri iyo federale koko ashyigikiye ko iyo federali ibaho, cyangwa n'abantu bashaka kwigumura ariko bakabura aho banyura? Twigeze kubivuga muri Amerika, hari umutwe uwo bawita QAnon. Ni umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukorana bya hafi n'undi mutwe nawo urwanya ubutegetsi bw'Ubudage. Ni abantu bizera ko ibihugu byabo, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Ubudage, byagurishijwe, birimo abantu badakwiye kubibamo. Ni imitwe nyine y'ivangura rishingiye ku moko, ariko amoko aturuka kuri bya bitekerezo by'abanazi byo kumva ko abaturage cyangwa ubwoko busumba ubundi hari ubwoko bw'Abadage cyangwa se abitwa Bariye. Ubwo rero no muri Amerika uwo mutwe witwa QAnon urahari, ariko ho uvuga ko igihugu kidakwiye kuba amabirabura, perezida adakwiye kuba afite andi maraso, kubera ko byagiye bigaragara ko abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba badafite n'inkomoko y'ibisekuru na bibiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Barack Obama we bivugwa ko yari afite uruhu rw'abirabura yanavukiye cyangwa afite umubyeyi w'umunyakenya, ariko na Donald Trump nubwo ari umuzungu, ariko buriya ntabwo afite ababyeyi b'abanyamerika. Ise Fred Trump ni umudage, hanyuma nyina akaba umunya-Ekose cyangwa se Scotland. Urumva ni umuntu utashakira ibisekuruza bye muri Amerika, usibye kuba yarahavukiye gusa.
turaza kureba mu bisabwa kugira ngo umuntu yiyamamarize kuyobora iki gihugu. Ariko ibyo ngibyo warumbaje byo kuba biriya bintu bisetinze kandi bakaba babyemera, nimba bose babyemera cyangwa batabyemera. Muri Amerika nk'igihugu giteye imbere n'abantu bubaha itegeko nshinga nk'uko twabivuze, kuva ryakwandikwa rigashyirwa hariya nta muntu ufite gahunda yo guhindura uko rikurikizwa. Mbega muri ziriya leta 50 nta nimwe ubona ifite akahiha ko kwigenga. Ibyo byigeze kubaho mu myaka ya kera ubwo habagaho intambara izo bita guerre de la sécession, ni intambara zahuzaga abanyamerika ubwabo bivuye ku ruzi bigeze gukora, n'uruzi rero bigeze gucukura bakoresheje intoki, twigeze kubivugaho cyatuzanabigarukaho. Urwo ruzi rero kubera ko igice kimwe amajyaruguru yarwo yarashyigikiye ubucuruzi bw'abacakara, hanyuma amajyepfo yabyo akaburwanya, habayeho intambara yabashyamiranyije bararwana. Aho niho hantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cyari kigiye gucikamo ibice. Ariko uyu munsi nta bihari, leta zose ziyobowe mu buryo ziba wenda zemera, ahubwo usanga abo bantu batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bafite imyumvire yuko igihugu cyatwawe bashobora kuva muri leta zitandukanye ahubwo bakihuza. Yego. None bari abaperezida bose tubona 40 n'abangaye ni bose bemera ko batsinzwe amatora akavuga ati nayatsinzwe, cyangwa wari wigeze guteza akavuyo? Uwakoze agashya ni Donald Trump mu mwaka wa 1999 n'ubundi yigeze kwiyamamariza kuyobora kiriya gihugu. Ubwo bari barimo bashaka umuperezida uzasimbura Bill Clinton. Ubwo rero yari mu bakandida bahataniye uyu mwanya, yaje gutsindwa n'abarimo witwa Pat Buchanan, nubwo nawe atayoboye icyo gihugu, ahubwo yatsinzwe n'uwitwa George Walker Bush, ni umwana wa Herbert Walker Bush, ni umuyobozi n'ubundi nawe wabanjirije Bill Clinton. Kutemera rero gutsindwa byo byagiye bibaho, ariko abaperezida byagaragayeho ni Donald Trump mu 1999 ubwo yatsinzwe mu matora y'ibanze, aya ngaya yabera mu mareta atandukanye mbere yuko bagera ku rwego rw'amashyaka abiri. Ariko n'ejo bundi 2020 abantu barabyibuka ku itariki ya 6 Mutarama ukwezi kwa mbere, nyine ubwo barabyumva, abashyigikiye Donald Trump bagabye igitero ku nteko ishinga amategeko bashaka kubuyibuza kwemeza intsinzi ya Biden. Icyo ni ikindi kintu cyerekanaga ko atemera gutsindwa. Biri no mu byaha yagiye akurikiranwaho muri aya mezi ashize, nubwo bigaragara ko ari ibirego byoroshye cyane ugereranyije n'ubudahangarwa umuntu nka Donald Trump aba afite. Ese muri Amerika buri muntu wese ashobora kujya hari akiyamamaza? Oya, ntabwo ari wese. Hari ibintu bitatu by'ibanze ugomba kuba wujuje. Icya mbere ni ukuba uri umunyamerika wahavukiye. Bo baba wahavukiye, kubera ko bagiye kureba ibisekuruza. Donald Trump ntabwo ari gutorwa, twabibabwiye, afite ababyeyi bombi badakomoka muri Amerika, ariko ni umunyamerika kubera ko yahavukiye. Kuba warahavukiye ni icya mbere. Icya kabiri, kuba nibura ufite imyaka 35 y'amavuko kuzamura. Bivuze ngo ni imyaka, ni hahandi bavuga ngo umuntu yavuye mu bwana. Iyo myaka ni ukugira ngo barebe ese uyu muntu ubundi amaze igihe kingana iki mu bintu, nimba atabimazemo n'igihe ariko byibura ni mukuru bihagije. Ni icyo ngicyo cyatumye bashyiraho iyo myaka. Icya gatatu cy'ingenzi, kuba utuye imyaka 14 nibura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba uhatuye uyu munsi turi 2024, ni ukuvuga ngo nibura kugira ngo uyu munsi wiyamamaze utari muri bariya babiri, nuko waba waratangiye kuhatura nibura guhera 2010. Iyo myaka 10 nivuga iki? Ni imyaka yo kuba uri mu gihugu uzi neza ibihabera cyangwa ukurikira muvoma z'igihugu. Atari ukuvuga ngo uvuye hanze mu myaka 2 politiki urayizi ariko ntabwo uzi imbere mu gihugu abanyamerika babayeho bate, abayobozi mu mareta bahinduka bate, kwiyamamaza bihera he. Ibyo ni ibintu bimenywa n'umuntu maze igihe mu gihugu. Bashyizeho rero imyaka y'ifatizo 14. Nimba minimum ari 35, maximum ni iyihe? Maximum ntayo bavuze, ariko turaza kubona ko ihari, kubera ko niba uyu munsi Joe Biden baratangiye kuvuga ko ashaje nta bushobozi afite bwo gukomeza, ni ikigaragaza ko bavuze ko imyaka 80 irahagije. Kubuyirengeje ko bavuga ko ashaje kandi nta maximum. Arashaje, afite imyaka 82 uyu munsi, azayuzuza mu kwa 11. Ariko iyo ugiye kureba Joe Biden ni umuntu winjiye muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera muri za 72, ni umukambwe mu by'ukuri umenyereye politiki ya kiriya gihugu. Ariko
ejo bundi nibwo ibinyamakuru byaho cyane cyane cyitwa Fox News cyatangiye kwandika kivuga ko abanyamerika hafi 60% bakuru bose bahurije ku gitekerezo cy'uko Joe Biden yavaho kubera ko arashaje nta bushobozi agifite, bigendeye ku kuba wenda mu minsi yashize yaragiye akunda kugaragara yitura hasi mu ruhame, kandi akitura hasi muri bwa buryo bigaragara ko biterwa n'intege nke z'umubiri, nka hari aho yatezwe n'imbwa, za mbwa zijyana nabo, hari aho yamanutse mu rwego ruriya ruva mu ndege yitura hasi nta umukozeho, hari aho yari ari gutanga impamyabumenyi muri kaminuza arasitara yitura hasi. Ibyo byose bakabishingiraho bakavuga ko kuzagiza imyaka 86 uyoboye igihugu nka kiriya batabyemera, bibaye byiza yavaho. Ibyo rero binatanga amahirwe kuri Donald Trump, nawe nubwo ari umusaza ariko afite 77. Urumva nibura we azagira 80 nibira ari gusoza manda ye. Urumva rero nicyo ngicyo. None ubibona gute kuba abanyabwenge bo muri Amerika bavuga ko umuntu ufite imyaka 80 abashaje, abo muri Afrika bavuga ko umuntu ufite imyaka 80 ngo aba ari ushoboye wenyine aho? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gifite icyitwa Kongere, ubwo dushake tuvuga inteko ishinga amategeko iteye imbere cyane ku rwego ishobora gufata umwanzuro ikaneguza perezida w'izi leta mu byitwa impeachment. Byigeze no gushaka kuba ariko biza kuba ubwo Richard Nixon muri 78 n'ubundi yari yamaze kwegura, ariko umwanzuro wo kumweguza wari watowe. Ni ukuvuga ko rero Kongere irakomeye muri Amerika. Rero kumva ko umuperezida yashaje cyangwa gutekereza ko yashaje, nuko muri Amerika perezida bashinzwe ibyo twakwita implementation, gushyira mu bikorwa ibintu byanditse cyangwa bateguye. Bafashe ibintu barabyaranja bubaka inzego neza. Ejo bundi twabikozeho aho igihugu gifite inzego zubatse neza burya gutera imbere biroroha. Inzego zabo zubatse neza, ariyo mpamvu bavuga bati uratindaho kubera iki nimba bigaragara ko nta kazi gakomeye ufite. Ibintu atari wowe uri umutwe wabyo, ni we shusho y'igihugu, ariko si wowe ushinzwe gutekerereza igihugu cyane. Vaho hajyeho umuntu ubishoboye, kubera ko ntabwo azacibwa intege nuko adafite experience, kubera ko inyuma afite abakora ibyo bintu. Bitandukanye no muri Afurika rero aho usanga perezida afite ubutware bwose mu gihugu. Ndaguha nk'urugero, ubwo perezida nyakwigendera Robert Mugabe yayoboraga Zimbabwe, ni umuyobozi wageragaho neza ukabona igihugu kimeze nk'aho cyabuze umurongo kubera ko ataravuga. Yayoboye igihugu imyaka myinshi. Muri Afurika hari abaperezida bagiye batindaho nka Paul Biya muri Cameroon, amaze imyaka Museveni bariya bo basafurike, yego bamaze imyaka 40 30 n'ingahe. Yego ugasanga uwo muntu afite power yose mu gihugu ku buryo bigera no ku rwego abaturage bumva ko naramuka avuyeho hazavuka n'ikibazo. Akaba ariyo mpamvu umuntu agira imyaka 90 80 akiri ku butegetsi. Biriya rero muri Amerika ntabwo bihaba, kubera ko Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ubushobozi bwo gushinga igihugu ikanemeza imirongo kizagenderaho, hanyuma perezida agafasha abantu kubishyira mu bikorwa, ariko ntabwo barindira ko asaza cyangwa ngo agere ku rwego rwo gutakaza imbaraga z'umubiri ngo zimushiremo ngo aracyayoboye. Ariko no ku giti cyanjye ko mbibona, n'ubwo abantu bavuga ko Trump ngo ashobora kujyaho kwa ko Biden ashaje, ubundi nanjye nigeze gukora ka research gato ku perezida bose ba Amerika. Naje gusanga iyo utarangiza programme watangiye muri espace géopolitique ugumaho. Yego. Noneho Biden niwe watangije buryo ikintu bitaro nouvelle de mondiale. Yego birazwi ibyo. Yego. None bivuze ngo nimba atagishyira en place burya ntago babyemeye kugenda, kereka wenda igihe wageze kuri maximum y'itegeko nshinga. Yego. Nako kuvuga ngo barakwima manda ya kabiri nubwo waba ushaje utarangiza icyo kintu ntago ugenda. Nubundi ubwo ntago Biden byabimuha amahirwe yuko agomba kurangiza iyo task. Nubundi ibintu biri mu itangazamakuru byo kuvuga ko wenda azatsindwa ni ibintu biba bifite amahirwe mu magambo gusa, kubera ko iyo tugiye mu bikorwa amateka agaragaza ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inshuro nkeya, byabaye ku nshuro zitagera no ku 10, aho umuntu yiyamamariza manda ya kabiri yari afite manda yari we wari uyoboye, iya kabiri akayitsindwa akava muri ofisi.
byabaye inshuro nkeya cyane, binahuriramo ko byagiye biba n'ubundi ku baperezida baketsweho cyangwa bagaragaweho nko gusebya igihugu, ko hari nk'abaperezida byagiye bigaragara n'abahabwa urugero kuri uwo Richard Nixon. Ni perezida wari umudemokrate ariko yagaragaye yumviriza cyangwa yahamijwe ibyaha byo gutega utwuma dufata amajwi nyine ahantu bo mu ishyaka ry'abarepublike baganiriraga. Icyo ni ikintu kiba kigaragaza ko utizeye irindi shyaka. Nubwo uri perezida habayeho impeachment, bateganya ko yegura mu itegeko nshinga babirimo mu gihe perezida yakoze ibinyuranye n'amategeko abashobora kweguzwa. Ibyo byarabaye, ariko kuba perezida nk'ubu Biden yatsindwa iyi manda ya kabiri yikurikiranya kandi ari we perezida, byagiye biba gake cyane ku buryo tuvuga ko iriya mishinga yatangije hari amahirwe menshi ko ashobora kuzayirangiza, wenda bigoye yarashaje nk'uko babivuga, ariko gutsinda byo birashoboka, nubwo nanone amahirwe utabura kuyashyira ku byo imbere mu gihugu bo baba batangaza. Watubwira impamvu Franklin Delano Roosevelt yayoboye manda 3? Ariko nta Franklin Delano Roosevelt, ubundi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abaperezida bavuga ko badasanzwe. Kuvuga ko badasanzwe no kuba wenda hari ikintu gihambaye umuntu aba yarakoze cyangwa se yazanye ikintu gishasha kitari kizwi. Ubundi buriya banakubwira ko na Dwight David Eisenhower naho ubundi yari akwiye manda nyinshi zishoboka nk'uko abanyamerika babivuga, kubera ko ku gihe cye David Eisenhower ni umwe mu bantu bashinze ibintu bikomeye cyane. Niwe washinze NASA, bivuze ngo ibintu by'ubwastronaute byatangiye binatera imbere ku gihe cye, kandi ubona ko ari byo byavuyemo iterambere no kwiharira imbaraga ingufu z'isi yose tubona uyu munsi byaturutse aho. Ariko ntabwo yayoboye manda zirenze 2. Roosevelt rero we kuyobora ziriya manda zose byatewe na transition cyangwa gushaka guhindura ibintu, ariko igikorwa ntikirangire. Tuzafata umwanya dusobanurira abantu ibyanditse mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikintu kiba gishobora gukorwa, ndetse n'igitekerezo ahantu cyava cyo kuvuga ngo ingingo iyi niyi tuyihindure. Nimba wenda tuvuge mu myaka iri imbere bashobora kuzagira imyaka 5 ya manda, ese ibyo bintu byaganirwaho gute? Uriya rero yayoboye manda 3, tuzabakoraho ikiganiro kubera impamvu zirimo nk'ubudasa, niko nabivuga, ariko tuzabivugaho. Njyewe nkeka ko ari wa mujyo nakubwiye ko ibintu warushinze batemera kugenda utabirangije. Nivuga ngo harimo intambara kabiri y'isi Amerika yatangije. Yego. Noneho gutinda kwe bagira ngo ba making ubwongereza uko tubona. Ariko nanone ko nibwo basinye amasezerano nande na Winston Churchill. Yego, kumwe na Joseph Stalin. None nimba yari agifite akazi babona. Ariko kiragihe nanone perezida wari uri mu nteko nanone nubwo yakoze ibyo bintu, ariko nanone hari Truman wabaye nk'umusika, tuve ko ari we wamusimbuye, nawe harimo kuboko kwe. Harya ne washinze OTAN. Hari Truman niwe washinze OTAN. Urebye muri conference bita yabereye Yalta, ni muri Ukraine kiriya gihe nyine, ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari zitarasenyuka. Hari hakiri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ariko ni muri Ukraine y'uyu munsi. Ariko Yalta icyo gihe yari strategique bingana iki kuko imeze nka Davos icyo gihe. Ahubwo kandi nanone ikamera nka Versailles ya kiragiye muri kiragiye cy'intambara ya mbere y'isi. No kuvuga ngo kabagara agace cyangwa umujyi bahisemo uberamo ibintu bya politike y'igihugu, ugasanga n'abashyitsi bakirwa niho bajyanwa mu rwego rwo kuvuga ngo aha nibwo twizeye umutekano, aha nibwo twizeye wenda ko ibintu byagenda uko byakagenze. Nta gihugu kitagira umurwa uri strategic cyangwa agace. Kuko kumbwira nka Bush ngo yari kubura manda ya kabiri atarangiza Iraq na Syria, nubwo yari kubashaje gute ntago bari kwemera akagenda. Ariko Bush Obama kuba atarangiza ngo bya Gaddafi ngo na Saddam nako na Bin Laden kumbwira ngo aragenda ntiyabashaje. Imishinga yahari iratangaje, ariko se ni iyihe mpamvu ahubwo biza bigahurirana n'igihe uwo muntu abazamara? Kuko nka Obama nubwo yavuye ku butegetsi 2016, ariko abo ba Osama, ba Gaddafi, bande bose yabishe akiri muri manda ya mbere. Ariko aba structure zo kubica ntabwo Gaddafi yari umuntu ugomba kwica umunsi. Oya, biragoye Gaddafi kubera ko yari umuntu ukomeye cyane, yigeze no kugaba igitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azisanze mu Budage. Igitero bise igitero ingabo ze zagabye ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakise El Dorado Carrion. Ni igitero cyari gikomeye ku buryo icyo gihe abantu babonye ko umuperezida bashobora kuba barimo kwisukira toroshye. Byari byarahereye ku ngoma ya Ronald
Reagan. Gaddafi kuyobora iriya myaka myinshi ntabwo yahanganye n'umuntu umwe, nubwo wenda yishwe n'umuntu umwe, ariko umushinga wo kumwica watangiye kera cyane. Afurika yunze ubumwe igishingwa Gaddafi kumwica, none se Ronald Reagan amutera bwa mbere Tripoli hari muri 1986 ko Gaddafi yafashe ubutegetsi muri 1969. Yamaze muri iyo myaka 42 rero abaperezida bagiye bagerageza gutegura imishinga yo kuzamuhirika, nubwo wageze ku ntego nyirizina tuvuga ari Barack Obama. Urumva ko by'ukuri nubwo wakwica Gaddafi muri manda ya mbere, ingaruka z'ibyo bintu no bukene kugira ngo uzazi balance cyane, kubera ko yego imitwe y'abatuarege n'abitwa abatugu yagiye iva muri Libya ikimukira muri Sahel, yari imitwe ikomeye cyane ihungabanya n'ubundi inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburengerazuba muri biriya bihugu. Yaragikenewe rero kugira ngo abihoshe. None dukombayininze ayo mateka yahise kujyanye n'amatora muri Amerika, gakombayininga n'ibiriho kuri ubu muri media nayo hose. None wowe urana muri barakandida babiri ari ndiri gutsinda aya matora. Buriya biba byiza kureba kuri realite y'ibintu bihari mu mateka. Twatangiye tubibwira abadukurikiye ko kubona perezida uriho yatsinzwe muri manda ya kabiri biba gakeya, kubera ko aba yarakoze inzira zose zimutegura, cyane cyane nk'ibyo Joe Biden aherutse gukora byo kongera imibare y'abademokrate mu nteko ishinga amategeko, kandi nayo ibiri muzigira uruhare cyane mu zatsinda amatora. Ibyo ni ibintu byiza. Ikindi cya kabiri nuko bitwa ko ari abagore bakomeye muri kiriya gihugu ntabwo buriya bemera Trump, ntabwo bemeranya nawe bitewe nuko bamwita umuntu uhohotera abagore cyangwa utabaho uburenganzira bwabo. Ariko ikindi gikomeye nuko mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuperezida uriho nyine nk'uko twari tubivuze aba afite amahirwe menshi. Ntekereza ko rero iby'imbere mu gihugu tubyirengagije cyane, nubwo nabyo bitabura ijambo ritoya, ariko uhabwa amahirwe menshi cyane ni Joe Biden, bitewe nuko Trump n'ubu ngubu nubwo ari gutsinda mu matora yibanze mu mareta, ariko ntago bikuraho ko hari abakivuga ko afite ubusembwa bwo kuba hari ibyaha akurikiranwe burimo guteza imyigaragambyo. Ibintu nk'ibyo byose ntekereza ko Joe Biden mu busaza bwe ntabwo bizabuza kuba yatsinda amatora. Ikindi cy'ingenzi twabwira abantu nuko muri Amerika ni amatora y'abantu, cyangwa se ni amajwi 538. Kugira ngo umuntu atsinde nuko agomba kugira 1/2 kurenzaho ijwi rimwe, no kuvuga amajwi 270 niyo umukandida agira akaba atsinze amatora. Ziriya leta rero 50 zingahe nazo ntabwo zihagararirwa kimwe, no kuvuga ngo leta ihagararirwa bitewe n'umubare w'abaturage bayigize, bikongera bigaterwa n'umubare nyine w'ubutegetsi cyangwa uko ubutegetsi bwubakitse muri iyo leta. Ndaguha urugero nka leta ya California irimo imijyi ikomeye, imijyi hafi ya yose ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiri muri leta ya California. Niyo leta igira amajwi menshi, igira abayihagararira mu matora 54, niyo ya mbere. Iya kabiri yindi nayo ni leta ya Texas, nayo ihagararirwa n'abantu 40. Iya gatatu ni Florida n'abantu 30, ariko izihagararirwa n'abantu bake cyane ni ya nyuma bita Wyoming, ihagararirwa n'abantu 3 gusa. Indi wenda yibanziriza ni yitwa Vermont, nayo ni 3. Inyinshi hari leta nk'icumi zihagararirwa n'abantu 3. Ubwizo nta service terene. Yego, no kuvuga ngo nk'izo ngizo ubaye ukunzwe uri umukandida ukaba ukunzwe, ibyo ntabwo byatuma utsinda amatora. No kuvuga ngo kugira ngo umuntu atsinde amatora bisaba kuba afite ubwiganze muri leta zigira abakandida benshi. Yego, nk'izo za California na Texas. None ubwo ya maturage ya matora y'abaturage asanzwe ubwo baba yasize, ntabwo hari yabo batora ngo umuturage agenda ajye kuri site yitora bamuha urupapuro ruzinga rushyire hariya. Oya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habamo leta, ni leta nyine nk'uko tubyumva. Muri buri leta rero haba hari inzego z'imiyoborere. Inzego z'imiyoborere zihera kuri meya w'umujyi, hari umuyobozi w'iyo leta, ukamanuka ukagera nk'uko twakwita nka mutwara sibo, ni umuntu uba uyobora urwego rwa mbere rubanza. Abo bantu bari muri iyo leta rero baba bafite amajwi, buri muntu aba afite ijwi rimwe. No kuvuga ngo ariya 58 tubona muri California ni abantu 54.
bazahagararira iriya leta, barimo ubwo meya w'umujyi, guverineri runaka, inde yego abayobozi. Yego nise abaturage ko nabo numva ngo baratora. Abaturage nyine bo gutora ni nka kwa kundi mu nzego z'ibanze abantu bashobora kuvuga bati wenda dukeneye gitifu w'akagari, dukeneye uzajya kwiyamamariza kuba gitifu w'akagari. Twebwe imbere mu masibo tukaba twahitamo umukandida tukamutora. Perezida abaturage oya bo batora umuntu uzabahagararira. Uwo muntu nawe akazagenda azamuka paka ageze ku rwego rwo kubahagararira nyine. Ubutegetsi bwa Biden nta nemwe twabonye aza muri Afurika. Yego. Ese ibintu byo muri Afurika Biden ntago yigeze abiha agaciro. So kutabiha agaciro twagiye tubona akunda kohereza Anthony Blinken cyane, umunyamabanga wa leta rero umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twagiye tumubona mu ngendo cyane muri Afurika. Usibye no kuvuga ngo ntabwo yayitayeho cyane, ariko Joe Biden kuva nyine yatsindiriye iyi manda n'umuntu ntabwo nzi niba bifitanye isano n'icyo kibazo cy'ubusaza, ariko no mu bindi bihugu so umuntu ugenda cyane, kubera ko nko mu 2021 mu nama yabahuje n'Ubushinwa ubwo bari ku ntambara cyangwa kumvikana ku kuba hahoshwe intambara ishobora kuvuka hagati y'Ubushinwa na Taiwan, yohereje Madamu Nancy Pelosi abari ujya guhura na Xi Jinping. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu ugenda. Ariko nko muri Afurika ho icyo twabivugaho nuko ku gihe cya Joe Biden hagiye haba ibintu bitangaje ko muri Afurika bya bihugu twita ko biri munsi y'uburengerazuba bw'isi byagiye bibamo kudeta za gisirikare nyinshi, abantu barahirima. Muri Mali byabaye kabiri, muri Burkina Faso biba kabiri, muri Gabon biraba, muri Niger biraba, muri Guinea hose byarabaye. Igihe ibyo bintu byabaga twagiye twumva abantu bavuga ko ari Amerika iri gucika intege muri Afurika. Byari bihagaze bite? Ibyo byo biranashoboka cyane kubera ko kuvugwa kw'ibyo bintu byahuriraga n'ubundi n'ubufatanye. Twagiye tubona amakontrasinywa cyangwa amasezerano agasinywa hagati y'ibyo bihugu byabayemo ihirikwa ry'ubutegetsi n'Uburusiya. Uburusiya nk'igihugu kitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urumva ko rero utapfa kurenza ingo ibyo bintu byavugwaga ko irimo iracika intege, kandi koko ni nabyo, kubera ko uyu munsi iyo urebye ibihugu bimwe na bimwe byahoze byigaruriwe n'uburengerazuba bw'isi batangiye kwirukanwayo, barirukanwe bamwe. Uyu munsi Uburusiya bukorana n'ibihugu nka Mali, bimwe byatangiye no kwigumuraho. Mwumvishe ko igihugu cya Mali, Burkina Faso ndetse n'igihugu cya Guinea byikuye muri CEDEAO, byavuze ko bizikura muri CEDEAO, ariko basanga hari byinshi bizangirika, bemera kumva ibyo byasabaga. Yego. Intambara Ukraine nta ruhari iri bugire mu matora yo muri Amerika. N'ubushize yarugizemo kubera ko kuba Donald Trump yaratowe, bivugwa ko Abarusiya burana ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Bivuga ko binjiye rwose muri systeme y'umutekano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagakereya cyangwa bagahimba konte nyinshi z'impimbano zasebyaga Madamu Hillary Clinton, zisebya n'abademokrate birumvikana, ubundi zikanagerageza nazo kugaragaza ko hari amajwi runaka muri leta atora Donald Trump. Hari mu rwego rwo kugira ngo Donald Trump atsinde abe perezida, kubera ko Vladimir mu byo yabonaga Trump byiza kuri we nuko ari umuntu yabonaga ashobora kuvugiramo bigakunda. Kubera ko nubwo Madamu Hillary Clinton yari kujya ku butegetsi, usibye kuba ari umugore uri serieze cyane, ariko ririya shyaka ry'abademokrate mu mateka yaryo ryagiye rigaragaza kutorohera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Kuba rero intambara ya Ukraine yagira uruhare mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni igihe n'ubundi iyo systeme y'umutekano ishobora kwinjirwamo bibaye byakozwe byaba, kubera ko Abanyamerika ntabwo uyu munsi babona Uburusiya nk'igihugu kibashishikaje, bashishikajwe n'amatora, mu gihe Uburusiya bushishikajwe nabwo n'amatora yabwo, ariko nanone bugashishikazwa n'intambara ya Ukraine. Amakudeta yo muri Afurika twagiye tubona muri Sahel wenda n'ahandi, hari significant ifite kuba Trump yatsinda kuko byabaye ku bwa Biden. Yego, no kuvuga ngo birashoboka cyane, kubera ko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari inyungu zahoze muri Afurika,
kubera ko umuperezida uyu n'uyu yavuyeho hakajyaho umusirikare w'umwana, ndago urugero nka kapiteni Ibrahim Traore muri Burkina Faso, niwe muperezida mutoya ku isi, imyaka 35. Nta wundi muyobozi w'igihugu uyoboye igihugu kuri iyo myaka. Uyu munsi rero nimba yarahiritse uwitwa Sandaogo Paul Ali Sandaogo Damiba, nawe wari umaze amezi makeya ahiritse Roch Marc Christian Kabore muri Burkina Faso. Abo basaza babiri babanje hari ibyo bari baremeranyije n'uburengerazuba bw'isi, birimo ku exportinga ibyo mabuye y'agaciro, izo peteroli, ibyo biki. Ariko nimba uwo nguwo yaragiye bagasinyana amasezerano n'Uburusiya, ni ukuvuga ko ibyo bintu byatangiye kujya mu Burusiya. Hari icyahindutse rero imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane bivuye kuri izo nyungu bakuraga muri ibyo. Ibyo rero kuba batsinda amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, si abaturage wenda ngo ibyo basaba cyane nibyo bizakorwa, ahubwo bo bazareba inyungu rusange, bazareba ngo ni uwe mu perezida wenda uzakomeza kudufasha guhangana n'iyi si no kuyiyobora. Nibwo tuzabona icyerekezo cy'amatora. Ubwo twizere ko dutegereje ibizava mu matora tukamenya perezida cyangwa asanzwe azwi. Oya, ntabwo azwi. Uyu munsi ni 50-50. Reka ngwe nk'urugero ku gihe cya Barack Obama, bitewe n'ibintu yakoze muri manda ye ya mbere twahoze tuvuga, birimo uko gusenya ubumwe bwa Afurika nyine, kubera ko inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziri gutambamirwa, uko kwica Osama bin Laden nk'umuntu wabashegeshe muri 2001, byari ibintu ubona ko bikwiye kumuha indi manda. Niyo bitanayimuha wenda iyo bitanayimuha bwari kuba ari ubushake bwe. Kiragiye rero ubwo Barack Obama yari ahanganye na John McCain muri manda ya kabiri, wabonaga ari amatora yo kurangiza umuhango. Kiragiye byaragaragaraga, ariko uyu munsi bwo ni 50-50. Dushimire abadukurikiye. Yego, dushimire bose badukurikiye. Naho ubutaha bakomeze gukunda ibiganiro byacu kuri Rwanda Burundi TV na Inkomoko, babirebe, babisharinge ndetse banabikunde, baduhe n'ibitekerezo. Ubutaha batwandikira ingingo tuzaganiraho. Byaba byiza cyane.